Om Swastiastu. Oke, sedurunge lanjut, giring klik like, subscribe, tur aktifkan lonceng. Giring sarang-sarang lestarian seni lan budaya Bali. Matur sukses. Om Abhinamastu Namo Sidam. Om Swastiastu. Nggih, mawali malih ring channel Ditiang Dode Bingin. Ring kalayasane mangke Ditiang jagi pacang nyambung ini motif kekendangan jawab manis nggih. Iki pupu nomor 2, ngerah gong nomor 2 nggih. Iki sebelumnya Ditiang lunas pengamburo, Ditiang suwe dan pada video santukan cuacanya mangke hujan. Iki bidik nonton genah pada video nggih. Dan dosis yang kapan itu kali video mohon permaklumannya nge kawitin makin dan jadi ngerah motif kendang jauh ngerah gong nomor 2 atau pupuh nomor 2 kawitin sir ampun sir sir 1, 2, 3, 4, 5 nih kang ya sir cululung cupa cululung 2 cululung 3 cululung 4 cululung 4 5 nih kang ampun kalau nang sir cululung 1 cululung 2 cululung 3 cululung 5 cululung kalau nama boleh sir pun mungkin sambungan sin ulang sir cululung jupa cululung jupa cululung jupa cululung 4 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 kalau nang cululung 4 cukup 4 cululung 4 cukup 4 kalau nang culung cukup 4 culung 4 culung 4 culung ampun ini kan dadah ulang-ulang videonya dadah sih kok di pelamatnya ya nih video niki yang di download dadah sih kok pelamatnya ampun di channel tiang cara niko klik niko video tiang 1 kali enten titik 3 di pojok kiri langsung klik niko enten niko atur kecepatan tempo itu ada salona ini mendownload dan bidang niko makanya ampunan download dulu niki nih ulang dari awal sir ulang sir ampun ulang oke sambung sir ulang halo nang sir
Jadi ini kau Oke, rasa semua nih. Jadi kau dan kalau lah langsung kau malah hintangnya kita dobel kau merem gitu lang sing males pupus kat niko ulang kalau nangis Papen dua boleh mukuh sekali niko ulang sekarang dikini satu dua lanjut niko halo nang Dong. Oke, ulang dari awalnya. Halo nah. Pun, halo nah boleh. Boleh komandan dulu nih. Makin sambung kan sambungannya Iki sambungannya lawan tiangnya kalau namanya go mungkin sambung pun makin ulang dari awal ngerah sampai bau nikongnya
nyandarin gaul nge. Ulang, kalau nama le dari awal. Mungkin diangkat sedikit temponya sedikit. Oke, nyala nang. Mungkin agak cepatnya. Menikah mantangnya. Ini menten iwang, titiang nas gang renes nampuro. Ini menten pitakan utawi masukan urusan ring kolom komentar. Ingat berkomentar yang sopan nge. Mau saling menghargai, saling menghormati nge. Nge, menikah mantan titiang rasa cukup. Titiang sindam untuk para monsanti. Om Santi 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 Om. Ingin puput, matur semua.